صدر مملکت آصف علی زرداری، مزن وزیر شہباز شریف اور نوروز مہا مراد بادیانہ امن مذہبی آہنگی دمگی محکمے دیم روی عزم کتا وسیع کلوہا صدر مملکت و مزن وزیر گشتہ تہوار بہار نو کی امید و وشالی علامتیں سعودی عرب و متحدہ عرب امارات ہموار خلیجی ملک مروچی عید الفطر مذہبی جوش و جذبہ گو برتم دارک دیے گئے خلیجی ملک موجود اوورسیز پاکستانیہ عید موشی موہا پاکستان واسطہ دعا ہم کتر مزن وزیر شہباز شریف اردن شاہ عبداللہ دوما گو ٹیلیفونک رابطہ کتر انیا مزن وزیر عید الفطر مہا شاہ عبداللہ دوم اردن محلوقہ مراد باد پیش کتر شاہ عبداللہ دوما ہم شہباز شریف و پاکستانی محلوق عید مراد باد داتر سر وزیر سندھا قیدیانی سزا نوروز رعایت جارجت کراچی ربال کاردہ قیدی عید موہا سزا نود روچ معافی دیے گی سر وزیر مراد علی شاہ گشتہ ناشر کاری جاسوسی ریاست دشمن سرگرمی ہوار قیدیانی سرانشی اطلاق نبی ایرانی وزیر خارجہ برطانوی ہم منصبوں کو ٹیلیفونک رابطہ کتب گشتک امریکی فوجی ہڈہ فراہم کنگے جاریتا شمولیت تصور بھی ایران خبردار کتا ایوڑے ملک جنگ بار سمجھی ایران پیر سرا خبردار کتا دشمن درستی فوجی ہڈہ ہدف جوڑ کنا ایران درستان چمزنی توانائی تنصیبات بھارت تیز فیلڈ سرا زائنسٹ توشہ پر جوابی کاروائی اسرائیل حیفا آئل ریفائنری سرا میزائل ارش کنک بیتا ایرانی پاسداران انقلاب نیمگچہ اسرائیل خلاف آپریشن وعدہ صادق 465 لہرہ اسرائیلی و امریکی اہداف نشانک جوڑ کنک بیتگاں ایران سرا اسرائیل میزائل ارش کتا ایران نیمگچہ ارشاں تل ابیب و مقبوضہ رو کپتی دمگاں 4 مردم بیران مزلک کچا تباہی بتگی تل ابیب ماڑی مزلک کے ساتھ تاوان رستہ سدانی صحابہ گاڑیاں تاوان رستہ گستگی 204 کلا کے نیامہ اسرائیلہ ایرانی ارشاں 6 مردم بیران بیتا مشرقی وسطی آئل اور گیس تنصیبات سرا ارشا پتیوں کی دنیا خام تیل اور گیس نہادہ گیشی بتا برین خام تیل نہاد $119 یک بیرل دان سر بتا $106 فی بیرل باقی رکھ دیے گئے زری کارانی کارگل سے ربال کار پاکستان میزائل پروگرام ممکنہ خطرہ قرار دیے گئے دعوی رد کتا پاکستان میزائل پروگرام بابتا امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بیان سر ربال کا رد عمل شنکنانہ گشتر پاکستان اسٹریٹجک صلاحیت سرجمی وڑا دفاعی نوعیت حاملی یک بعد سے جتائیں تانا نسم سینا پولیس مقابلہ نیامت سے ملزم ٹپی جاورہ دزگی کنک بتک آہاں 4 صلاحم دزگرک بیتا اوسط محمد عید الفطر درگتہ شار ٹریفک بعد جامع محلوق سخت پریشان بعض دمگاہ گاڑیاں ندراج قطار لگ گتا روچک داروتی منزلت سربوگت جنجال پیش آ گئی محلوق کے گوش کی ٹریفک پولیس سے ردی حکمت عملی گاڑیاں گیشے صاحبہ ٹریفک کے جیڑا سنگین بیتر کراچی بروچی موسم صاف اور ٹکے جبکہ باندہ چر شہرہ واتر ہورے گمان پر درکنک بیتر محکمہ موسمیات ردا عید الفطر اولی روچا گیشتری شہراں ہور بیتکاں آئیچا موسم وشنودگی